Mala God kot. Mala midid. Happy New Year. Bana kulata Allah jana chuk ron mi jidit 2026. Bana kut bana lata Allah ko chete kon kel ron ishwa. Kashene te kon kel ron me. Goro kut bata ke yeke. Ta kon ke new quarter. New quarter an jana jitok. Uh, ke Saturday ishwa. Hello. Boga ta kon chune. God uniting heaven and earth. Christ in Philippians and Colossae. So when kono book Philippians and Colossae. So lesson 1 cha title cha God persecuted but not forsaken. Memory bas dan bana jaka ke Philippians 4:4. Bas may kono kondial. Chala rejoice in the Lord always. Again I will say rejoice. Telloj re kwarani chang nyoga jakalat telloj te kon ke dit mala kon aket ke je telloj dan bele panen lat re hunu mi jidide me ko ju kon bak yana chop koron mu kwa on mi jidit telloj mi dit ken kon won yam ba pal ajen kum no bun jen ke dia kon yi shukuru so kon mete ka kalloj kon mete ka nuk kon mete ka lebida wadin baje moy ko poñ abaje loy yak ray wut ko du ngwa si jene faithful kanay ray runa me chuwa ne bag wala ko roni jidit talaj bo ko je kalyak bo ko je si jal ne kel ne portak ne te juat ne jej ne te kare ne wiye si mer ko poch ne te galwang adin je ponda si etap wadin rona jidide me ne to ko wala wadin teji ko ne jel ke jikel wadin tieng roko ne kabne yo tiki ji ko jala jel ne ya wala ne shan kuwarado baba teji ke rwanda malati ke ko to jidide ne to wadin jang ne gad ko mo ki ko no rwanda ko no bu ke rwanda ko kwen te runa ne me be ke bible kwen ala bugdien ka sapa school wadin bu ke no follow kondial wadin long ne rwanda ko chobra ne mo ki yedo ngo achi bay ne reida wadin tie ga rwanda walate donc ko bu ngwana long but balar ki tallo wadin mo ne ko commitment so ne jare do ko jorwana me pot wanya ta balato biko podalangan ko belengten gan mar kan nye mar ka mar kwate ko beleng bigi lengten bo lek lo keji ishu le jaru gere kuida amen gaju ko ta loje dit ron mu kwa wana chol ron mu kwa so ta kon ka Thursday wala Thursday roje ke the churches of Philippi and Colossae ne kono ke letter Paul ken Philippi ken Colossae ke letter Paul to ko gwar gan mane nye mane reyeka so Paul the letter long ne kon gise Paul le ne ho na kana na me ju ko darit to go long te la reyeka ajen kule te ke letter to kon ge walati
So and Thursday we focus ko the way ku Paul kwe chui quick address keje. Taban letter gore Philippi kene letter gore Colossae. Chiji Philippi quick address sent. Ji Colossian quick address to brethren, faithful brethren. Hello gan mare ringada. Kara ji roi keje chago jone ne keje George wone ne and letter to Philippi kene Colossian quick address ki leader in church. Need ku church ku je lead. Kene itin mishaga chol sent. Sent chere kene iti chodian mare kwa. Kene iti cha baptize, kene iti chukunok, kene iti jala idu kwa. The same thing many faithful brother-in-law. Kene iti chukunok they could accept the jal they show no kwa. So leader in church ke Philippian ke Colossian Paul raja ke. Sha mention Paul. Kind of waka kind of mention work Colossian. But he was able to lungo nene be church be established. Ponyere woro bomma ranya ka jake jan Thursday me organization know how the system dung church they organize the cha mention ka church dung Jerusalem wa church Jerusalem me cha organize they are similar no chindu ko gen ba ka organize ko dwar ma cha real ka go la we kana zamu go la tele confusion la tele problem no ko ngai ken ji protestant chike tege chunyi to one long tiji barar bana but bor mi cha organize go la ba very unene be jack. So Paul Roger organization che church organize ke ko mi bi lungo nene gwamon den be organize ke broke ke bi real ka go bina advice lal na ka bukan real ka without confusion to do an organization to your organization mo go share al chi establish go ke one of his success Paul had ke yekot te yekot te reide le de ke je chuko da ja chi succeed katindi alternate kot ti yere ya bank kono balet ko kon ken ka goro nene bu kon committed cheke Paul one of his success was she committed to word of God she committed to be right for belat she la niamde o jena niam beta niamde so untum raje kon it chukot ko sholte en rante ke telen mi ko da kama as we are heading new year ke chukon chukon new year wala changa kel ko raje ge ko raje ge teach corner how can we be committed and we tell and then it corner we gonna use it to quote jin mi jeli te wuju within ene kam mi kwan la tiage keje alo la distance tinji dot la kene kwi kon jel kon o kon heaven jel kon o kon ke end of our life jel kon o kon ke coming of Jesus jel kon o kon ke end of this world do jel ko kon take a pack e bu kon chongten take jel ko kon take a pack kon chongten
So mujil kon any step mujil kono kwan la kono draw closer keje our goal end pag do wo kontin. So to mujil kon chup ko 2026 alwon tam wo kon ko mutya kon ke our destination kiye ko pag jalan wo kon ko mutya kontin. So guro the more she contact the more konto commitment la jalan kere rwani kon ko kere ladan lado kon lado wala bidini jen kala de kon lan meta. So jida mar kanyi mar be ju ne miti ke talent me kam yo kon won kam ne yo kon mo Bible mila chapter o mila ka read every day ni won read 3 chapter kamila 1 chapter la ya read be kwen 2 chapter kami mila kwen ni 5 verse kwen 10 verses ajen jalan jal ko kon mila pug lo kon won shu pug lo kon mila pale ke 10 minutes won nella 20 minutes ajen jalan jal ko kon gor kona wala shang der mi shi tok changa kel kapai kel karon bad dore to jerew wide jen wide jerew wide bakel. So goro bana jalan bana tok tinju kot kalat bana kalare taka dan we koro consider the leaders pora de kon like Philippians like Colossae raja ko kono wala raja ko chudan raja ko kon leaders nin chuj eno ne talent ta konde chan committed chan right ko chan lat chwan rodan art ka ti dial ti jek la to ko chuj chan ro art ko ne chan ro mat ko bu kon chuj bu kon rel ko kon organize ko betike peace betike harmony zema. And memory verse done again, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. The Lord ante re kwarani siang, kabanyo lar, Lord ante. So jen message de kam kon, kachanga kel, kapai kel. One bad dori ti jerew, bude jandara wude bakel. And who kato kon tindi, sana jal, alo bana jare idop kot, kabaro tigo kot. More ka 2015 no 2025 ukorano kot ko pot kon ko wanta tane shana Bible an kwen shana pal shana character kon shana ka develop ukoro kot bata kon ken bago ko pal kor jaw kon yeso korso talaj adin lar je talaj ko wanta tane ko adin won telmo go acho to ne ron ga je ken ko de lang je ron men to ne te commitment re wani ko re lato re ngato to te no da ka gan mar ko re do ara no da ka gad ko no da ka partner ko wade ne te commitment anu bene ne ko to boy to lay to cha cho sen ko cha cho faithful brethren wadin la to taram no bi jala chibu ne al bi blat bi alat ka tet ko dong ne ko bene to committed ka ti dia tele ne ko wadin bata la like ko tane kel ko ne chiwa ngal je ngoti ne kel ko ne chine to ka bilak bo ci go bo ko ci bulu bo ko ci ko jen ko ci ro da ger jen ko no faithful jen jine chak pin ken nel gan pin ni tuk chako wa ka jen ko do ban mo won mo no good tane ka ne kel wala mana chan kel shuru kat ko yong war amen.